Voin hi ju ni somni pakwa sang ni somni panga Sunday ni ani a thlir tu le ngai thatu te chipai le vek ule kan video te to thlengin min lo thlir sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nia Champhai police se chuan ni somni pasari tharuk sang ni somni panga khan mi pathum ne na tangin heroin engemaw zat le mi pathum anman Champhai police atanga beng warna thudon danin ni somni pasari tharuk sang ni somni panga tlaidar ni le minute somni vel khan wagon RMZ08 7584 chuan Chalboy Junction khan kon police check gate apal tlanga anu anrin lela wangin police an zui check gate atanga meter zanga vela kong sira allowing annang ching motor hi check gate a shwai kirin thushe tu te mam lain endikani a heroin sabon bom paruka da gram somruk pasari cheng noi ni manvel huwa chhut mu chhuakin anman motor khaltu lel ruat ki magum somthum panga mamit marveng le achuang pahni jimi lal nun moi kum somli pahni veng hlui ai zol le thang zamwana kum som paria Champhai zote ne in chalte anman ngala thu boy siam sak anni Mamit District Hospital atanga dialysis khol la chhuaka serchep District Hospital da ani chanzot fia Mamit District MJA te chuan ni somni pasari tharuk sang ni somni panga khan Mamit District Hospital antloa Mamit District Hospital atanga dialysis khol la chhuaka serchep District Hospital da ani chanan zot fia Mamit MJA te hiani somni paruk tharuk sang ni somni panga khan CSR atanga Mamit District Hospital in Adon dialysis khol pakhat chu serchep District Hospital man turin phurchwani in anshia a Health Department ho tu te achan an zot fia Health Director SR Ngulian chama chuan serchi phian akhol manu tur munma anlo ti felvek to baka mangtu tamzo kan nia chuti line anton ve tur alo la thleng lo ti soyin serchi ta tur alo thlen vele Mamit District Hospital da ani ang khol thar hi alo thlen vat theinan le mamita da le tlenge ni theinan keima powerpoint theitop ka chwang ati a Mamit District Hospital DMS Dr. Lalrin Felasoidanin Mamit District Hospital hian dialysis khol pali an neya Serchip District Hospital a man leilok tur hi pahni ani dialysis khol mang turin aro plan alangaya Hospital building tharlwa huna chuan man the ani dona a khol en kol tu tur po training tir alangai Mamit District MJA te chuan heng khol lak son tak hi a hnokha na tur aranglama hmule nge en be sei thu Health Department thu dai tu te anshil Mizo film star lar royal te channa khonge tlangzar anita dengi I love you mokor nuko ki pasal thile damwanen chu hlotling takalo siam to tu complete video te film tharber khonge ti chu juni somni pasari sangni somni panga khan sai ko ti hola an release a hemizan vek hian lersia player le the ngalani he film boy pui tu BVL le ngai oma fanai te chuan kan film boy pui to zinga kan la chuan ber pol ani a min hmuna man ti nge kan be seitin an soya ani hi Mizo film award nung bera best film best director le best screenwriter la tu te kha anni lersia play choice ti nga tan ni he film ma hian zo sang pui ral te sangte changte senangen te David Zoma Deborah Ralte ba ka actor chatak tak anin landon ani Mizo film tam tak zinga historical dan dang lambik le tang taka min siama achang anuya mitui ti tla zoi theitur ani mel Dispatch rider na thok chungin BSc physics a Mizoram puma pariat na ani thei Mizoram University in somni paruk tharuk sang he somni panga a undergraduate result ati chwata ka BSc physics a top 8 laltlan hlua khyang te san of zo sang lura mission veng chu dispatch rider ani PUC zirlai laltlan hlua hi post office a dispatch rider anga in hlo chungin lekha azir chawa class lak lokara lekha poimo a deliver lop pathin ani achung te ti boy mi alavin admission fee lekha buman le petrol man song ain tum chup vek the ani Ramthar veng wai me malakna zirlai te in elna race 2025 ang hi veng le khwa te tan en ton chi ani ni somni pariat sangni somni pangazan khan education minister Dr. Vanlal Thanan Ramthar veng branch wai me in an buat sai Ramthar veng aptitude challenge examination 2025 race 2025 lo man semna Ramthar veng Presbyterian Kaushan Hall nei chu ahman puya education minister launi to puh roluna point he hun hi atel pui
Dr. Vanal Thana School Education Minister chuan mitum ruten hlotlin na anchang thina khovel huwa pa milar le mingthang te po hi hlocham na tam tak lo nei to thin an lo ni to thu sayin zirlai te chu na sataka lekha zer tura fuyin kongtin renga hlotling theivek lo ma se mani ni tuma chiang turin afuya hlocham chang a umpoa tumru na nen thei top chwangam thin te hi mi hlotling an ni ati Dr. Vanal Thana chuan ramthar veng branch wai me in zirna lama veng chung masona turthil an ti chu a chuan thu sayin hetianga hun tha wai me in abwat sai thin hi pumpel lo turin zirlai te chu afuya branch wai me thil ti chu veng bil mai ni lo ramtan po a chen fak alani nge be sei thu sayin ra thatak a chwange be sei thu a soi ramthar veng branch wai me hian an veng chung zirlai no pangtitan aptitude examination hi bwat sayin zirlai zathum chuang in exam hian beya veng chung nu le paten sum an thotling kho matangin loman thatak bwat sayani zirlai exam be tu te chu school lama an pol san dan milin category li a then ani a question po OMR manga chan tur bwat sayin category sang tan a sanga siamani loman pakhat na chu category 1 a chengsanga category 2 a chengsanga category 3 a chengsang riat category 4 a chengsing khaten ni a category tina top 10 in trophy an tongveka pakhatna tanga pangana 10 trophy ba ka Champhai an tongvek bok ni thum chung aizola tuyal thei alo lut to lo harsatna tawk thei dinhmunah Mizoram ading ni ngani changa Mizoram Tripper Association Collective District Headquarters in Konpui le sarang in Karkongpui chia siama lir thei an dana wangin ni thum chung aizola tuyal thei phur lir thei alu tolawa tuyal thei hi alo lut thuai ani lo chuan harsatna tawk thei dinhmunah Mizoram ading mek ti All Mizoram Petroleum Dealer Association President Pukke lenghak lian chuan soya tun dinhmunah kong laka tuyal thei phur somnga chuang ni thum le zan thum kong laka an tangkhang to a hengba ka hian kong laka an tan hlawa phailam atanga lola chhuak duri lo engemaw zatan oma Mizoram atanga phailam pan tur po atangkhang nual ti atsoi tuyal thei phur tu te konga tuyal thei phur tu te konga ni thum le zan thum an tangkhang to wang hian eile in tura harsatna an tok chena All Mizoram Petroleum Dealer Association chuan ei tur pe in an tlo kwal don ani Aizawl Municipal Corporation IMC le Aizawl Tennis Court kyang vele chumhezwar te in kara boina chu chinfel alan nilawa nimin jing lampo khan anin nor le ani IMC Deputy Mayor Pulal ring lian hne tanga Akashvani Aizawl thudon danin IMC chu adin nga ya alading renga Ramandan chuan July ni khathole ni hian UDNPA Minister le IMC Mayor te ba ka mipoimo sang tinen an soi hole don ani zirtom ni zan khan Aizawl District chunga khoshang pa ka Aizawl Tennis Court bul hnai chumhezwar thin te chu an ti chin dan pa nga yin an kal khom le a masi IMC thunei tulamin in zoran phallo na hmunav ne wangin IMC lamin an dang thung tlaiwarin an danga nimin jing dar kwat vel thleng po khan in dangin a hnuai ero chumhe anzwar chhunchom le ta thawani karma sale amalama thom to angin IMC chuan Aizawl Tennis Court le chevel kong dunga hian chumhe zor an phal lawa khoshang shanga tanga kunna thoktu ten engineer tan chau chumhe zor nan an mang thin thung kunna thoktu te hian IMC lamin an thlai zor na tur ta na hmun an siam sak chu azima an leng lo ni nan soya nimin zinga IMC lamin an dan wang hian ni dang ai nan chumhe zor te chu shel a harsa deuh ni in an soi Sarkarin ATL road zirchiang tura aroi ten kong le sample an la to ni somli panga chungin kong siam dan tura rotna an siam don Aizawl Thenzawl lunglei ATL road zirchiang tura Mizoram Sarkarin aroi Central Road Research Institute CRRI te chuan an hnan thokzo thokhat to CRRI atanghian scientist pathum le technician pani ron kalin ni somni paruk tharuk sang ni somni panga khan lunglei an thlenga lunglei PWD te kaishwana hnuaya kong zirchian na hi an thoka an zirchian turati ATL konga kangmun south le pukpuin kara kong le sample mun sanga an la a lunglei PWD hotu te soidanin kong sample hi CRRI mun puya zirchian ani anga ni somli panga chungin kong siam dan tura rotna an siam don rotna an siam zuin PWD chuan kong siam na turatan estimate an siamang Tlangmoi khunula lal umpui chuan kumina so thiang quintal zathum chuanga shal to a keji khatcheng somnga shal anni wangin cheng noi som panga chu atil to ti nani lalampui hian kumina hian quintal somnga so thing alinga string hmun vel lo anei ti nani so thing hi quintal khata hian quintal som te thar thei ani a
quintal zanga chu thar thei chia lo ma se quintal zali vel chu thar thei dinhmunah ading nikum hasa khan so thing hi quintal zanga alo thar to a hemikuma phei hi chuan atir lama ret thavak loin anshela ma se hemikum hian kg a chengza in atam jok chuan shela chengnoi somni panga chuanga telani tlangmoi village council member a po chumthum ngot lalompui hi thlantlin alo ni to a vcp te po lo ni to ani ramlua man pek lo wanga kal Mizoram Polytechnic lunglei buaina chingfel turin Mizoram sarkar ngen Mizo zirlai Pol headquarters lunglei chuan Mizoram diploma engineer zirtheina masaber Mizoram Polytechnic lunglei court order a avoin hina ta na kal sakle anni chupoi anti a buaina chingfel turin Mizoram sarkar an ngen Mizoram Polytechnic lunglei students union 10 June ni somni pasari sangni somni panga a an press release te chua until phot an tarlan te arang theng bera Mizoram sarkar in ti hlotlin sakturin MZP headquarters lunglei chuan sarkar ngena zirne inchan hun July ni kwa sangni somni panga mangeya Mizoram Polytechnic lunglei buaina hi chingfel turin Mizoram sarkar an ngen ngal bokani Mizoram zirne in poimo Mizoram Polytechnic lunglei buaina chungchanga sarkar in ma ala chaktok lole buaina chingfel tura hun tiam pek chungpo thunei tu telama tanga ngai vena hlo chu MZP chuan poeti in zirlai tam takin antwar ma a malawat turin Mizoram sarkar ngenani Mizo zirlai Pol headquarters lunglei chuan Mizoram Polytechnic lunglei hon ani levat theina tan theitop choin atop thlingin ma lak chunsom selan tum Polytechnic huam chunga ram hi wantong lian chuan aramani ti in sarkar kinga building pasari te luaman cheng magtaduai kwa nuai riat changa somthum pathum chu ram nei tu hena peturin lunglei district senior civil judge chuan Mizoram sarkar aria tira paisa hi pek mai ani lawa wangin November ni som panhi sangni somni pangaral ma peturin asia tir non le a zirlai exam lai ni wangin ni som ko hun pek bel turin hun tiam chunga sarkar in pa hi ala pek lawa wangin nimin khan building pasari chu kal ani le ta ani Mizo mai chezinga thisen petamberin thisen pe Mizo mai chezinga thisen petamber pe Rebecca Saimoi ma kuri chuan avoi somriat pasari na tan nimin khan eyes of civil hospital a thisen pe a bima kuri hi an thona Bengaluru atangin music video siamin Mizoram alo ho lai le thisen pe khun alo in angchia nimin khan eyes of civil hospital a thisen hi apeleta ani karle lam hian an thona lam apan liang mi te tanamal somna kani ve theina chun tile theitura riselna kanei hi kavalom em pathian khongai na zara athlona voi somriat pasari ka pekna ni ve ta ti in Facebook lama pima kuri hian apos nge ani sai ranga relin bu fai aphurlu vat theinan malaturin FCI how tu ngen zirtobni Khan Food Corporation of India FCI chairman Ashutosh Agnihochi chu member of parliament Purichat Vanlal Mangai chuan office aleng in koma FCI go down chungchang tele bu fai rangzo ka aron kal theidan turte an soidun Mizoram Lok Sabha MP chuan OMSS approval muanglutukte approve ani hnupo releasing order chhuak harlutuk chintele aro muanutuka wanga bu fai supply khailak phachin thote FCI chairman hi shila Mizoram chunga labor claim wanga local transportation amwan thote ba ka hian sairanga relin bu fai alo phurlu wat theinan FCI go down chu aranglamin pevat ni se ti nangena Mizoram FCI regional office dinhmunah theini se ti inangen bokani FCI chairman chuan North East lam enkol tu te kaungalin an harsatna te po arang lama lo enpuya chinfel ani vat theina turin ma alo lak tur tho alo shrilani kongpoi mo si ngai saklo bai si vanlal ruaya kumsang hi som pasari vele tangkhan Aizawl Greater Water Supply Scheme Phase 3 Luangmal Industry Brigadier thei lo plan thlang setlak luimong atanga lakna tur chu sibmiu State Investment Project Management and Implementation Unit chuan thokin tlongkam setlak lui chu atangin thir pipe lian fit thum diameter anron phum chawa sakortui chunkong industry penga lo chuak chawin ramrikona cholmun ropai boka local zelin vaivakona lai puitlang tuikhwa alutani he pipe lian phuma tang hian hundang zongzong chuan siam tha in an metal le vek to Luangmal Industry penga tanga ramrikon kem khatem velek hi highway turani a ti in compensation la turte nen ti fel lavin kong hi pipe phuma tang khan siam thatwe alani talo renga ro asurin adiak ema khwa thatle khului lui mai ani
tin he kong he lun ma aizol industry hmun pui in po na kong ani a industry zom turin raw material phur motor lian pui ke som pani nei thlingin an tlan renga industry tangin hospital mamo zom turin oxygen supply insakna manrua diner roof te brick checker style tuizem syntax etc phurin an tlan reng boka tin leivung paile kwari lungle ro ra phur an tlan reng boka tin picnic spot le resort recreation hmun atam ma school picnic in an tlan tam hle boka tin furpuya vaivakon company peng le acheta airport pan na alternative road poimo takani mipui khongai wangin MLA in a siam hekong mangtu industry rama cheng mipui te security chhonpi TC lungver aizo sahwan central jail vengten antuare tak ema wangin MLA puti BC lalven chung advisor to CM malak na in luangmal industry peng le ramrikon in car kem hnevel chu kumsang ni somni pali December khan resurfacing alkacha chuan an metal ta a alom omin mipui po anlom hle a mase wan doi thak taken kong hi highway turani a leichhiat le tho turani ti hi ari a chuwang chuan anima na kong siam quality hi aming main anti tavel mai ni om takani kong hi vitamin in anhelo ma apan boka kong chaklama mandewa side drain concrete zu sa te chu leina no veka ti fai alani lawa kong chakatanga tui hok lo luang chu kong abawa konga chuan adil pung maya chu motor lian chuan arondai si chai mai ani metal rod pante chu athwa fai ani le mai Sajen siami alwa kong chakram zok si a tuitling tur alwana tur siami alwa ankal san thei hi chu thilmak tak atling highway chu laidon poni che aram mi pui tam zokin nitin ezon nanan manani a mi pui ma khwa public interest kha ngai poi mo ber tur ani don lom ni tui hok dilin kong la ya chirdiak akal san chu akhwa alo changle a sumtam tak akal ral tho si a kan sarkar policy injen chem nen chuan ai milmul lo kan sarkar thar hi kong siama na chuan an tangin kong po an siam tha a anum zui maya a thil ve pheng phung lawa chuti line ram rikon via luangmal industry peng hi chu an metal man to lawang ma se kan sarkar hian side gentle hi han sial se mi pui phun sel na po abo deu mana kong danga tui ho kong bo dilpung ho hi an luan bo chuan metal rod thala hi tuin a chia lawanga a chezel tur hi aveng don ani forpui ma nge in sial ani lo chuan ama angthawa kong chia ani le don ole khati zong kha tun chumata na kan pon theite chu ni le ri phot mai sela minlo thler sakamin lo ngai thak sak china wangin kan lo me